yangu kwenye simu yangu. Ndio. Tumefikiwa na Shiro wa Oakland. Atea. Ametunyorosa. Hajatunyorosha. Anadai what? Nikaona, nikasikia, kumbe hatumiagi ile ya K-Fest. Kidukuru. Kama alijua sisi ni tunatetea Wanjiku. Hiyo kitu ameshtua mimi. Nikasema hoi. Nitwakinyererwo woi. Inaithiwa sio. Wathani. Mutumia ucio netukinyerera. No ndakigwa kiuga niturakiruta wira wa gugitetera Wanjiku. Thank you. Na gutiri ungi tungiruta. No agikireka rekie tumaguta he arata kwa kinyangite ngingo. Ona korwo gukirekio mwe kana. Na alamona na isikinya eru. Kare buri. She's a buri. Nesire mutumia ucio nekwenda ekirwo ndege ni adequate. Mamutwara China. Akahuruke na tunywo thimu. Atwarwo Shingzu. No ni tukinyereirwo na twagikinyerirwo no horo ucio. Mwega. Ndaigwa koguo ndakoragwo nyuite kiria kigucagio kuu na ni legalize. Ndakoragwo areketie. Ko ni araigwa. Ndaiga ndoi ni mariskaga muturire. Hau ni ho hani eyo she is not sick. Atere maigagirira maundu na DJ. DJ ici cia gutukanio andarazi menya. Oe turajira menya. Ora wana gikinya uri. Tukiuge ati. Korora naku. Wa keri. Ni ndirenda gukikuhe horo cio wa K-Fest. Na ni ndirenda gukuhe tondu it is I am saying. Muthoni wa Kiruba uria ni mumemereki wa Kameme FM ni akenetio ni Shiro wa Oakland thutha wa kumugana uria atetagira andu kuria wanasiasa amatetagira kuringana na uria mararuta wira wao. No wa Kiruba kiuga ni matondu ucio ni wira uria mabatie kuruta no ti kucambiriria andu na ni mararuta wira wega. No wa Kiruba hithuritie akauga areciragia Shiro wa Oakland ni agucagia kidukuru ni ndeto ici iria aragia kuria nenda-ini tondu he ndeto cia aratake aritie cikamugegia muno. Na riu kwi mashabiki mokite guku comment section ta by Grace ni acagiria akauga Shiro anakuanga soba. Nake Mobi ni acagiria akauga my mom loved this woman baby top so much. Juzi signals zilipotea kwetu. Na kuambia mama alikuwa ananiuliza kila saa, kwani mmepeleka wapi baby top leo? Nake Kamoja Kabunge ni acagiria akauga simwachange hivyo walai.